Došli u 12 sati u noći. Zaista bili su silno iznenađeni na intenzivnu njegu. Sam ja došla u 12 sati u noći. Onda je mama rekla, zar ja nemam pravo nešto pokušati? Pa rekli ste da sutradan neće preživjeti. Onda je šef tog odjela, doktor Pilaš, zaista jedan krasan čovjek, sad je u penziji već, jedan krasan čovjek, rekao pa okej, zašto ne? Zašto ne? I jako su bili zainteresirani. Ona je na kraju i prohodala i progovorila. Kad je otvorila oči, on mi je rekao, Nado, to ste sad bez veze napravili, ona ima veliki hematom na mozgu, najvjerojatnije neće ni hodati ni govoriti. Ja sam rekla, ona će hodati i govori, sve će biti okej. I zaista nakon 3 mjeseca je on me pozvao i rekao, mi smo snimili glavu, ona zaista tog hematoma više nema. Kako ga nema, ja medicinski ne mogu objasniti, ali ga nema i super. I onda sam ja išla i u toplice s njom i danas je to krasna mlada žena koja ima 2 male djece. Nikakvih posljedica nema od toga. Jel? Dugo vremena je bila i hemipareza jedne strane tijela, pa pareza facialis, pa svašta tako. Sve smo to popravili. Danas je krasna mlada žena, završila je poslije i fakultet i radi. Još jedna lijepa i sretna priča. Da. Idemo se vratiti na vaš tretman konkretno. Kolika je duljina trajanja jednog tretmana? Najmanje pola sata. 15 minuta ako je čovjek zračen. Zračeni ljudi zrače, nažalost, oko sebe. Njihova aura, nažalost, zrači cijeli njihov život. I onda je 15 minuta radim. Samo auru zacjeljujem i jako lijepih rezultata imam. Baš sam sinoć bila kad sam putovala iz Osijeka kod žene koju već, pa ne znam, 15 godina. Prije 15 godina je metastaze su krenule u kosti i suda, bila je izračena, dojka je bila operirana i izračena i ona bi tada umrla najvjerojatnije. Evo i dan.